Türkiye'ya Osmanî alpeyvê bermaya giran heye ji dest hilatî, bêdadî, qirkirina gelan û pişaftina wan dixwe da. Îrana Farsî ya dildarê şehnaziyên demborîna tije desthilatî û mirin. û Sûrî û Îraqa bastî yên li paş wan erebûnekî îslamî bixwînê li ser çand û gelan xwe sepandibû. û mora xwe yê erebî îslamî li ser wan danîbû. û ev rejîmên sitemkar xwe bi bermaya belavkirina tirs û mirinê ta dema îro xwe bijî kiribûn. Wekî dirêjiyekê ji çax û serdemên berê. û Kurdistan ya dagirkirî ji van rejîman ew nîşanekî rûnakbîrî ye ji vegerandina çanda netewekê ra û hişyariya gelekî ji çepelên pişaftin û qirkirinê. û nîşana berxwedanekî piştrast dike. Hebûna netewên yên kêferata azadiya xwe dikin, bixwîn û hesin diyar dibe. û tirs ji yek dîmenê xwe ve têkiliya xwe bi mafxwarî û bêdadiyê ra xuya kirin dide. Bitalankirin û diziya erdên Kurdistanî li Sûrî bi navê çaksazîya çandinî. û ev yeka mîna pepokiyekê ji aliyê dewleta şofînîzm serkûtger ve hatibû sepandin. Bi palpişta xwe li ser pişaftin û helandina hemî pêk hateyên netewî di nav darêjga xwe yê erebî da. û ev lîstina bi maf û destdayîna li ser semiyan û jiyana civakî mîna mezintirîn rewşeke zorbaziyê ye li Rojavayê Kurdistanê. Li gel wê erebkirina gund û bajarên Kurdî bi navên erebî, qewitandina Kurdan ji navçeyên wan ve ji bo berjewandiya bicîkirina ereban şûna wan, wisa jî dijberiya Sûrî bi piştgiriya Tirkiyeyê ve siyasetê li girê spî Serêkaniyê û bi taybet li Efrînê bicî kiribû. Birêk û pêk bicî kiribû. û projeyên nijadperestî mirovê rojhilat navînî yê Kurd şaş kiribû û ev bawerî bi sazî dewlet û yasa têk biribû û jiyan kiribû holekî ji neyîniya dagirtî, tîjandin û bêdadiya birêk û pêk. Tirs ne tenê bûyerek e, lê nîşaneke rastî ne bi jiyan, xuristî û rogeyên wê ve têkildar e û bû rengekî naskirî di jiyana civakê da. A ku bi rejîma bavanî maskirî û mirin têkiliya xwe pê re heye, metirsiya nemanê, nemana ewlehiyê û metirsiya desthilatdar ji kesên ku daxwazin azadiyê dikin. Ew tirsa ji nemana serdestbûn û cih e. Ji ber vê hemî ji bo girtin heviyê hewl didin ta reşdariya tirsê qasî tê xwestin dûr bixin. Berhinde bîrnasê Almanî Heidegger bawer dibe, dibêje divê mirin nebe ew metirsiya a ku nivîna me bihejîne. Lê ew bixwe metirsiyek rastî ne. Nivîna taka kesên yên civakê bi alavên serkûtkirin û tirsê kontrol dikin dihejîne. û ewa jî jiyaneke jiyanbûyî ye li cem gelekan yên ku nikarin mafên xwe yên siruştî bi dest xwe bixin û çalakirina yaseya bin pêbûyî a pala xwe dide li ser dadmendiyê û diyarkirina nirxê pir aliyê siyasî û aborî û çendîn dixwe da encamên erênî berz dike li ser dewlet û civakan bi giştî ve. Berhinde desthilatên sitemkar rê nadin ku hişin taka kesên wê ji derveyî kêmanî û binpêbûnên wê biramin. Ji ber refdar û karê mirovê min dest tenê birame bi serkûtkirin û pepokiyê ve yê ku di jiyan û qonaxên xwe yên cuda da wê nadijî.
و روشوا آخافتنان دبه تنه لسر بن پیکرن و خازین ندیار و ین ناین پیک آنین و سا ام دبینن چندین پیوندی دناو گوتارا اولی و دست هلاتی دا هیا. اف کوچ بریا راستین هشتو بو جیان راوسته و برهم تنه کدکی بی برانبر به تی پیشکش کرن جو خدین بریکن فره و ین جیان و سازین و دست وانا دایه. دست هلاتی سرکوتکر کریارن خواه ده هزرن گلن خواه دا بجی کربو. جبو گل لهم بروی را پرینه لدار نخینه و گل بوی آوایی بپر هجمارن خواه دبو آلاف بدست وی دست هلاته وی برد ده هفدو و گل بریوا دبه چوا بخوازه و کنگی بخوازه و ددمکه او کری جناب هفشین خوارابون دباوریا خدا وی قاربن لسر سرکوت کرنه سر بکبن لی قرشینن وی برواجی وی هاتن و بخوا زمینه که جده سلاتیه که داری تر را آوا کرن مبستا من بی گمان سرهلدانا یه ناس کرن بگل سوری یکو مارک سایکس انگلیزی و جورج بیکوی فرانسی سنوره وی دانی بون و او بروا دنبورینه که و دچه لگور خواستکن وان دست هلاتان بهشمندی و نهست بنا خوا برهنده کو دست هلاتا دورکار ایدی پشت راست بو کو بردوام بون و هبوناوی گریدایه به چندین سرکفتنا جیگر کرنا رجیما خواه دست هلات دار و دهش او دلن جواکن ین وی کنترل دکه و بوی آوایی گمان کر وی جه برگ گله بندست جه آلیه هشو گیانه درکوه و خانو دکه مینا دما مار آن خمگوری عیار خواه دگو هیره و درکتنا داعش و بریوه القاعده و الاخوان و وان کومن پیشین جوان بجارده نین راستی نزانیه که بریکو پیک هاتو بون و هش برنه کی گشتی جه آلیه میرن اولو دست هلاته و جواکه هشتو بون ببا زنارکی تقمنی او ماینن به هوا گریدایی لکو بتاقاوه همی فرهیه بگره و اف جمارا پشت راست که کو دست هلات به هفکاری آخوا بمیرن اول و بپال پشت بون لسر دقن پیروز گشتی سرکتن ده داگرتنا جماورده لگوری آرمانجن خواه و بگرتنا زانیاران بسرکت بون کشتن آندور کرناوان جدروی و بخیری که ویران کرنا هاتنن هینه و سینوردار کرنا رنگرتنا جیان و مروف چه دبه لگل کریارن سرکوت کرن و نوجن کرنا کولتیه به همان آواین و جبو جنگن و قلشن بدو هفدووا بهای و تنه ساویل کانددن برهنده آلوس کرنا جوره جیانه جرنگو کریار دست هلاته و سردست بناوه دردکوه مینا دزگه کی ترسه دناو بجارده جماورن جوان دا لیبله دجمناتیا آشکره بسروشته خواه روی خواه آشکره دکه لهمبر چه دنگه کی بباندور برنامه گوهرتن و سرهلدانه ده هزر خواه دا دانی بو او کربو پیشی هزر خواه با برهنده زانیار مرن و سرکوت کرنه بروکی بکن پیشواز دکن برگریه لهم برهیزن نزانی کرن او سرکوت کرنه نیشان بدن لسر پابندی بونا خواه بنا وروکا بدو بون دادمندی و نرخ خوشیه دی جیانه دا در برین دکن دما هاتن و هنرن خلکه با آوائه کی جا آوائیان هیوین و دگو هرتنا دموکراتیک دا ویزم دکن
نمونا مرنا سپاندی بوی لسروان جواکان سرکوت کرنے کے بیداویه او جیگر کرنا وی مینا بنما کا اولی پیروز جخواده هاتیه سپاندن و بریا پاسوانن ویل ارده اف بو تشتکی لسر گفتگو نابه و تنه روناکبیر دبه جیرا قربان یه لگمیه رزگاریه دگره جبو مروون ین بلهیه و باردکن و اویکا هفگاریا سقراتی نبیرامه دما کوچا جیانه برو کنی کرو بو و جه شاگرت خورا دگود دوه مروو مرنه بگشبینی و شادی پیشواز بکه جبر وی دوه هون آرام و هفسنگ بن مرنا گودهی جیرا نمراق بوله ترساوی لسر تاکه کس و خلکه بو کلشکفتن نزانی و ترسا جسر کود کرن و مالگرتنا دستهلاتی جه هر تشتکی بدورا کوش بکن مترسیاوی با آستا تشتکو جه رامان و پرسه را دکر جبر و رژیما فرمانداریا توتالیتر هیزا خواج قرکرنا زانیاران و زانینن کو میجی دلوینن ورگرتو بو و جماوران دهیلن کوج آلوزین خین رامانی با آوایکی تایبت و لچاریان بگرن جبر کو ترس دهیلا شورشگر ملهور با و ویجوان هنچ کارکی هو با و جواک پیکرن ویران گری با اف دیار بونه که جدجمناتیا جیانا نورایا آن رزگاری جی سردست بونا افسانیه یا کزورداری جکنن دست پیکتیه آنی بو و تشتی کو جواک هشتو بو آوان تای بجی سرتیا دست هلاتیه یا و زورکاریا ویل هم بر جواکه جبر کو ایش درد وندابون بنا بناما جواکا بارکتی بن سهار جیمکی سرکوت کر دادمندی و داد پروری راکرو بو او پیشروج لگور ویکی ندیار بو اف دو جهها ازمانی روش داگرتیه و مرن یک جه بدترین رویویه و سردسبونا کولتی مینا رجیمکی اولهی لسر مووکن جیانه مرووان هشتبون در روشکه جه ترسکی بردوام دا بمینن سدما و از ازیا مالگرتی کاران جهاتنان را و ندیاربونا رنگن بیراوریا بهف جیانا آشتیانه و لرخ سردستبونا رومانا اولی لسر بجاردین جواکه لگورتگاه اسلاما سیاسی یه رژیما سرکوت کر بسرکت کو او رامان ببه بیردوزی برهنده ویجین پارتیا باس یا فرماندار پشتا خدا بو لسر دیتنا اسلاما اولی جه فرمانداریه و عربونا دیتبو بینگه کی جو اول را و لگور و فرمانداری خواه جواکی را او سرکوت کرنا خواه کم نتوان را روا کربو ین او جی خوال پاش مافو تایبت مندین خوین نتوی و شارت بون مینا برسوه که جی پاش گوه کرنو درکاری ریباز بوی را لگلوه بدجواری لپیش خواستکا گوهرتنو و هفبرین تیرا وستاندن و هر دو بشکن جی تفگرا دیرو کو جیانه بگیشتی و لپیش نبونو محفبونا او بناما هر جندارکی ساغلمه در باسی قناخن جدا دبه تا بدن کتیبونو نخوشیه تیگهن فیزبونو مرنه راوستینه او رژیما سرکوت کر دبینن با آلیه مرنه بهتر جیانه وادچه جبر دستهلاداران هلکلکی بدو گوهرتنا جیانه دکوین جبو ببه میدانا آزاربونو کشتنه جبر کو جگل دترسن و جماور جیانا خواه دقدینن درازانه که و گوهیز جترسکی تا هرسکی و جه انجامه و بلز کریارک دجوار انجام دده بباین هنگامیا بیداوی را لگلوی جواکان
د زیندانên xwe yên mezin da dijîn li ser dirêjî pîneya warên xwe û rewşeke ji koçberiya hundirî dijîn û ji bilî penaberiyê çareyekî tal nabînin û bi dawî neçar dibin bipejirînin. Ji ber vê yekê mirin di navbera erdnîgariyê û bazdanê da tirsekî berdewam e ji pêşerojeke nepenîra zêdetir derd û dilzariya reş pêşbînî dike. Li gel wê henasan li piştrastiyeke wendayê digerin bi sedema serkotkirina birêk û pêk. Yê ew dijîn bin siha rejîmên fermandar yê çi axaftineke sawêrî nahilîne ji bo kedîkirina û mêtina hêrsa cemawar. Li gel wê civak kûm û rêxistinên ji hevdûra di ji hev têne dabeşkirin. Hevxistina basî wek numûne li ser bîngeha dijminatiya ji bilê Ereban li Sûrî an Iraqê pêk tê û li wan dinêrin ku ew şaneyên razayî ne dibe ku dijminên li derva wana dema ew bixwazin bikarbînin. Ji ber vê yekê pêdivî ye li wan pê tengavkirin. Ev ji dervayê tirsa deshilatê ji gel va bigîştî. Ji ber ku zîndanvan ji zîndaniyan ditirse tevî ku li zîndanê ne. Li gel wê berdewam kelem di navbera netewan têne çandin û di navbera rageh û ragehekî da di navbera qatan da jî aliyê bi rejîmê ra û aliyê bi dijberiyê ra û zoreng di navbera vîna guhertin û tirsê bibû firaxekî di nav da nirx û têgehên rojhilata navîn ya ku bi xwe ji wê girtin heviya hatibû cîgirkirin û têgihiştina me jêra pala xwe dide li ser derbasbûna me bi şûrûstiya têkiliya nişteciyê derveyî bi erdnîgariya wê deverê û xwedîkirina wê bi dîmenên hewesdarî bi desthilat û sitemkariyê ji bo hebûnê û mîtingerî hatibû kirin birêya tirs û serkûtkirinê û birêya her dokan va rolên afrênerê azad hatibû têkbirin. û li şûna wê lîstoka desthilatê cihê xwe girt bi qutîkirin û reşkirina her siruştiyekê û rewşeke cîgir hewl dide tiştekî ava bike ku karibe vê wêraniya a ku peywendiyên civakî wêran kir û bon jê bibe. Birêya çandina tovên tîjandinê yê bi şûrûstiya xwe tevgera civak û tavekesîn orda dike û şiyana berzbûna tevgera ronakbirî ya bi armanc li paş dixe. Ji bo jêbirina mayînên desthilatiyê ya li dûr mêjî û paşêxistina tevgera civakê yek ji erkên desthilata serkûtker e ji bo rûbirûbûna mafû û xwe şemitandina ji erk beramberê gel. Tirs namîne cîgir di demeke dirêj da û bilez belav û pûç dibe di ser hildanekê her tirsekê hil dikişîne wekî dema bajarên Kurdistanî li Sûrî rabûn tak û sûzê bi gel xwîna şehîdên xwe û xwediyên xwe yên aram li Qamiş lûnû kirin û herwiha em tirsê dibînin bi hêrs û hebûna vînê neman dibe. Ji ber vê her çare li pêş kûmê gelê westiyayî dima ew bergirî dirû bêhêvî û pişt sariyê berve vejînkirina şiyarbûna mirov cenga wî ji bo azadî û dadmendiyê. Li gel wê gel ew kelavajiya sexte bi navê welatîbûnê danezanîkirin bin siha desthilatiyeke ji wan ra ti soz an peyman nedabû û ev rabûna gelerî derbirînek bû ji yekîtiya gelê Kurdistanî ra li hember bajar li hemî bajar û gundên wêna û hewldanek bû ji bo binahkirina tirsê heta dawiyê. Tevî sertiya sitemkar û şêweyên serkûtkirinê wî li vîna gelan saweke dikare wana binguhê hevdû bixe tirs dibe destmaya desthilatdar yê pala xwe dide li ser ji bo
لدستهلات بمینه و قزنج و هاتنا خوزیده بکه و هروها نان جواکن اولدار و تیجان دی یا به آوای سیاسی رژیمن ستمکار لسر بنما ترسه وک شیوه که گرانتور جد سردست بونا ویرا دجین رژیما ترسه دا مزراندن لسر بنما گفا بدو جه وکی انجامه که سرپیچی بخواده را و شیرتن ین ددقن پیروز دا هاتی اف یکا جوره کی جه هفکاریا بد دنافبرا میرن اولو دستهلات دا چیک ربو وکی دو پیک هاتین چالاک جبو تیک برنا چاسکانین شورشا هشمندی آهاتو بو جیگت کرن لسر پیشتا برنا دانوستاندنا رامانی و ریل پیشیا گوتو بیجه ده سیاست اول اوزایند و هاتا گرتن و بون افیون لپاش پردان تی درست کرن جبو مجول کرنا خورتان و رازاندنا وان دمک دریج و بلاف کرنا بیکاریه و ریبازا خواندنا آهشک و والا جهین کرنا ناوروکی تنه نزانی کرن و مجول کرنا خورتن زانینگهان کو تنه بداوی کرنا خواندنه و کاردیتنه پشتی قداندنه برامن بسها تنه بونه که آبوری خنقوی و گندلیه که گشتی پریشان و هلوشینه که پاش پرده تکرن و بشان هلدانا دراوه یه ری جمروف را ودکه جبو دزی و تنبلی کرنه اف همی تی بریو برن جبو تک انجامه و اوا برشونبونا روشتی و پاشخستنا درونی یا هناسی و تکبرنا قزنجن خلکه لگلوه رژیمن ستمکار لسر چاندنا گمانیه دناو بجارده جواکه دا دخبتن جبو باوری دناو خلکه دا تنب با و آوانته ببا پرگال گشتی جهمی ناکوکین سرتین دکارن ستونن سازیان همی هلوشینن و اف زورنگا هار دناو برا آلی گرن گوهرتنا زانیاری و سرتیا دست هلاداری کفنه دیروکه کفنه تیکلیا رشه پیش دناو برا فرماندار و جماوردا دناو برا میره اول و جماوردا دناو برا باو و قراندا جبروی بردوام پرسن گلک بردده و جبروی تیو قطاندن دکیلیا هیرستا جی چه تشتی کو هاتو بو جیگ کرن دی جیانکا پالا خواده ده لسر سرتی و نچاریه و افرا پرین گناخن بینیشان ددانه نرینا گل و گوتناوی تیدا لپیش با لجور رژیما سرت بونو زوره جبو سینورکی بیدانین جوان لیستنا یه گیانن ساویل که تیک برو بو و جواک هشتو بو رزی ببا اف علاشاندن بجی دبا و کلمکی کور درسته که جبروه ام دستهلاتا سرکوت کرد ببینن که او جی ده قزنجه دانه جدورکتنا خلکه جی بیراوری آروناک بری و فلسفه و بریا بلاف کرنا وی رامان و افسانان را بریا دزگهن را گهاندنا وی و هروها بریا ربازا اولی جبلی رامان تکنتوی و بجی کرنا تکلبونا بزوری را جبروی او گرتن هوی آدنا و برانه تواندا هاتو بو بلاف کرن نتاوه هری بهیز و بزمان اولی خوب چک دکه و جیرا دستهلاتو و سردست بونا لسر چاند و شارستانیان ودگره او شارستانی و چاندن ین دایبتمندین خود پاريزن و تیکوشین دکن لهمبر هولدانن ستماندن و قرکرنا روشنبیری لگلوه باس ببردوزیا خیرش باش نرتیا قرکرنا روشنبیری کربو و آرمان جنوه جبو عرب کرنا ناوچه کردستانی لروج آوای کردستانی دربرینه که جسرتبونا روشنبیری را و ندیار کرنا ناسنامه انگلن دوره جبو بجی کرنا دورکاری و آرامیه جبو همی پیک هاتیان لگل پیک هاتیا فرماندار
یه او جی زورکاری و گندلیه دبینه جه آلیه وی دست هلاتا یکو تو دستک نهلاند و بکار آنی لهم بر قزنج او لهی و آزادیا گلی خواه او باور کرو بو کبریا توریا پلانه و دجمنه دروی نافبرا دو کوانان اسرائیل و بهانه بده جبو بمینه دست پاک لسر خون نتوی لاواز لدور ایوان رو و خاپاندنا جماواران دزیوره هر دو بحثن لسوری و عراقی وسا کرن جبو دورخستنا و گل جه خورستیا خواه جبو دورخستنا و جه خورستیا دمانها و هولدانا نتوین دموکراتیک و گوهاتنا ناوروکی جه دستهلات و رژیم فرمانداریه لگل و مجول کرنا میجین و بناو شر دجمنه لدروا هشتو بو خلق خارادستی لستنو بمپی کرنن کول دیجی و هاتو بونا کرن ببا و دوره همی هشتو بو دا گرتن هوین آشکره و هندوری ببا وسا ام دکارن بیجن کو او بدرست کرنا هنگمه حتی دمکی دور بسرکت بو چاندا دورخستنه جبر هما شاشتین دست هلاتینه و جواکان دروشک جگرتن هویا گشتی و بیداوی هشتو بون دباوریا خدا و بویرنگی جهن هبون و سردست بون آخوا لسر هاتنان بپاریزه لگروه هر آوانتیه که بکارن دروی واگری داییه جبو روا کرنا هبون آخوا لگلوه تک چاند پالا خدا بو هیزه و پشافتنا بیک هاتین دن دو خدا مینا بیدویه که دست هلاتی ددید بیردوزیه که دیروکی سرتی و پزبون پشگیریاوه دکه طبب آستن لپیش آفراندن و دوستانیا جواکی یا شارستانی تاکو مروواهی همی بهاین گندلیا دست هلات و خاربوناوه بده اف همی جیان هشتو بو دوان دابون اجهف کتنا گیانی و رامانی دا بزیبیره و جگرا و برنیرا هر شکی فرح دیتو بو جبو خستنا چرا مانکی آزاد آن پیشوه چونکی سوزدار لگلوه سپاندنا چاند و رفتارن کج اول درتین جه چاوانیا هشتنا خلکه کبریا بجاندن و ترساندن و ده اینی دمه دا باندور ببن و اوره که باشتره جبو چوساندنا رنگن جواکی و کربری کرناوی بیک رنگ چاند و تک زمانی و پشت را اردنگاریه کی تیدا یک فرمانداری جی کرده با دست هلاتی آخوا جسر دست بونا اولا اسلامی وردگره او ریا کو خدین بلاو بونا وی جتالان کرنا همی دورندن کار آنین او سپاندنا اول برنگکی زوردار لسرگل و چاندان جبو پشافتن و حلاندن آوان ده پرگال زمان عربی دا و بردیلا آماده وکی کودوان لی پرسینن روا و وکیلی دایه اوا ده پیشکش کرنا بردیلا برزبوی ده پیگرتنا بکوک چاند و زمین با تاکو نمان و بداوی نبه لگلوه نمانا و ایریشا روشنبیری یا سیاسی مینا دست پیکا هفجیانه ید ناف گلاندا به نمانا ناوه کم نتو و پر نتو جبو جیانک بهتر جوربون الهوهاتن و دبکو تالانا روشنبیری لهمبر ناسناما و چاندندن هنگمیه گروبو زمان روشا وی هروها ناوندیبونا اولی و نتوی بزور و پزبونا خواه
لسر بجاردیان هر تشتی درباز کربون. او بجارده تالیا گرتن هویه خوار و دو خدا کسایتک نظم درخست بو. بطایبت مندی نفرت جسروری و دست هلاتیا هسترین و هاتو بو ناس کرن. یکو زوره دکر بن بالکشیا پیروز بونا بیرتوزی آن اولی. اولگلوه اوروپی زورکاری آخوال سر افریقیان کرن. اف دیتنا دورکار جبو چوساندنا نیشان شارستانی مرووی جگلن افریقیای وک دما عرب بریا اولا اسلامی زورکاری بردوام کرن. ببهانه جیهانی بونا اول زمان عربی دوریه کی اولی پیروز دانی بون وکی کریار یکیتیا سوفیت و هولداناوی جه سپاندنا زمان روسی لسر گلیدن یین لسر وان سروریه کربون جبروه زمان هاتو بون و شاندن بکشتن و میتینگریه و پشافتنا گلان هنک زمان دوسا گلک زمانان گرتن. پشتی او گل زمان خوش بیر کربون و دفج زمان و ناسنمه خبر دابون دما راستی اشکنجه و آزاری هاتن و او یکا رنگکی بردار بوی جقر کرنا روشنبیریه. غصا سرکوت کرنا سیاسی رخ لرخ لگل آلاون پشافتن و حلاندنید خبته. او یکا شرن گرتن هویا نافخایی درست کربو و اول سواره یکی دیروکی و بینگهین بو. لسر بینگاهاوی حلاندن ده پرگال نتوی آفرماندار دا هاتو بو پیک آنین. مینا گوتو بیجا اسلام و عرب بونه بریاوی ستمکاری نتوی دهندر اردن خدا قاربون شر گلن رسن بکن. او یکا درامانا القاعده و الاخوان دا شاخدایی و برز بو. آلاون جنگ خواه جدیروک و تالان اسلامی والگرتو بون. شبروه ام دبینن کو جنگا دست هلاتی گلک خالن هفبش دناو برا گلان دا جناو برن و هر کارگیرکی شارستانی به دست مروف زانیار جکرن و هاتو بو پیک آنین و افتشت گوتن اسحاق نیوتن دینا بیرامه ام گلک دیوار آوادکن لی ام تیر پران آواناکن و او ویران کرنا بریک و پیک جه پیوندین هفجیان و دوستانیه یه دناو برا گلان دا ترسه هشتو بو خدایکی فرماندار لسر ارده و ده کسایتا ریبر و پیکرن مین کل هر گوشه دا آوابونه خویاده با. لگلوه برزبونا وینا چاندا ساده یا کو ماینا لسر کناره پشافتن و دست داینه ناپجرینه ببر هلستبونا ترسه و آکو پیکر نونرتیا ویدکه دیار دبه و برخدانی آله هم برقر کرنا ریباز بوییه یه جیانا جواکی و سیاسی لخدگره لگلوه لگل نین بناسنامه یا خواه گریدایی تی نیراندن وکی مترسیه که فرهبون و سردستبون آوه لسر موفکن دولته بسازین و با آوائه که گشتی آستنگ دکه لگلوه ویران کرنا پیکر نیشانه که جشکستنا سهوا ترسه و سرکوت کرنا دستهلاتی و شوپاندنا زورنگ و تشتی وکی نرخ ده چارچوبه ویدا ده گریدانا آزادی خوازان بجیانه با ته کرتاس کرن لهمبر
هێزن yên ku li ser wêrankirina çi avakirin an destketiyê ve dijîn û erka wê piştrast bû li ser helweşîn û weşandina bizdanê di nav henasan da. Zanîn wekî rewşekî rûnakbîrî diyar bû. Metirsî û bedkariyên kiryarên desthilata serkûtger celew dike. Ji ber ziyanê digihîne jiyan û pêşeroja gelan û pêkvejiyana wan bi hevdûra. Her wiha bandora xwe bi awayekî neyînî li ser başiya ramandina wê dike û ji ber vê pêdivî çêdibe ji bo li hember wê bêrawestandin li ser bîngeha bicîkirina têgeha raperîna cemawerî ew nîşana zengilê dawîbûna wê desthilat û alîgirin wê ye. Tiştê ku desthilat ji vekkirina peywendiyên siruştî di navbera civakên serkûtbûyî kiribû, birêya çandina tirsê wekî efyûnê hêza dijxwe li hember amade dike, birêya civandina bijardeyê ciwan yê dikare jiyanek nû bide û dikare li hember binpêkirin û aşkerekirina wê bi gelek şêweyan raweste. Dibe ku xebata çekdarî jêra çareyekî dawî be. Berî wê bîraweriyek cemawerî bi jiyana rêxistinî pêş de tê. Bîngeha wê xebatê beşdarîbûne ne dûrkarî ye. û navendiya netewî a olî di pergalê xweyî desthilatî de tenahiya civakê durist dike û wêna ji her bihinberdanekî ve dûrxist bû ta ku ramanên erênî dernekevin. Yên ji kiryarekî afrênerî dertên gelek berketî û raberî hembêz dike û nûnertiya rewana civak û bedewbûna wê di heyînê de dike. Li gel wê mijûlbûna gelên serkûtbûyî wek nimûne gelê Kurdistanî bi parastina nasnameyê û di berdewambûna zûrengê ji bo parastina ramandina wê li gel wê binseha serkûtkirinê mirov nikare bi tiştekî cuda û nû birame. Berhinde naverokên desthilata serkûtger a totalîter bi derbasbûna demê ve û ji hundirê ve genî dibin û destên çavkar dikevin pêşbirkê ji bo bêhtir destê xwe li ser mû bikin, serdestbûn û fermandariyê deynin ta bi hev kevin û ji hev dûr bikevin û qerbalixiyeke rastîn biqewime bi wê û civakê ve bibine heldêrê. Li gel wê hişmendiya gelemperatî di amûrûtiya xwe ya bijardî de ji fermandariyê re metirsiyekî li ser hebûna mirovî û aştiya xwiristî çêkiribû. Her wiha jî dibe bîngehekî dibû bîngehekî ji cengên bêra. Siruştê wêran dike ji ber ku dema nefret belav dibe, tîjandin jî di navbera civakê de belav dibe. Kesayeta take kes velixî dibe. Ev girtin hevî û zûreng çê dibe. Armanca wê pevçûnê têkbirina çi rabûnekî hişmendî ye. Jiyekî tiya zanyar û xwediyên raberiyan çê dibe. Yên ku hewl didin bi rolên xwe li hevhatinekê ji bo siberoja gelan û demokrasîbûna wê çê bikin ta zêdetir ewle aram û di xweşiyê de bin. Bêkariya xortan û tengavkirina wan û her wiha sînûrdakirina raberî û berketiyên nêdar a gelên barketî ji aliyê milhûriyên wê ve jiyanekî gelek metirsîdar aşkere dike. Birêya wê ceng û aloziyên yên şîn û îşk çinî dikin bêhtir dibe. Parçebûna sawdar ji gelên rojhilata navîn
نتوی اولی و راگهی پرده آشکره کربو جکومک جنگن بدو هفدو دکوه دویز ما هیزن دست هلات و قزن جدا. برهنده وندابونا ناسنامه و شر مروف جهاتن ریز آن زمان و باوری وی را نونرتیا سها خدا لسر ارده کربو. برهنده برمایا اولان او برمایا هنرا سردست بونا بجماورانه. تیواتهی که اول او رو پارتا دست هلاته جی خلکی رایه. و دبا تشتی که هشت تکل رفتار و روشتان چه ببن و جعالی خلکی و به همان بجاده خواه بینمیتن او دست هلادار و هفبندی خواه بمیرن اول رایه. بدر باسبون آدمه رژیما ترسا پیروز ساز کرن. او رژیم برامان و دیتنان را با آوایکی هشیار داو دستینه و تمی پیرا دکوه دی جیاوازبون و الحف کتنه. تنه جرامان و دیتنان سود وردگره دواره پیشوچونا رژیمه و جیگر کرنا ترسه مینا روشک پیویست و دوی بیجیان کرن. و هروها نونرتیا سها دست هلاتا روناک بیر لسر ارده دکه جبرکو اول ریا جیانکه او آمانکه نرخ و روشتر دست هلات هم بیزکه. و هروها برمای گلری و افسانی با آوایکی گرایی لگلوه باورین کسل گرتی بونه پیکر و نیشانکی سامه و شکستنا وینا جماور بریا شر رامان رابوی دبکو گوهرتنا جیانا خورتان برنگی پوچ بینگه خواه فشودانه هشتبو دست هلات بهتر دیوتر به بریا پنجره بیکاریه. جه ترسه را دست او نپرچکن توز چه بون. هروها جه رژیما باوری بچار را نویسه چه بو. و مال و سمیان یا خوده دده کسی دخوازه. وسا رو پارتا اولی بمیر دست هلاته را دسته کلبو. و شاخن صالوح گیری برنگ کوما فرشتان هاتو بو ساز کرن. فرشته یکی گیان دستینه و یک لزرنه دده و یک بمریان را دگوره دا آخوه و با آوائه و شاخن ترسه هاتن ساز کرن. لوارن کوش دروی بیدنگی و سرتی دشیرت و دقن خین پیروز تشتکی پیروز راناکن. برهنده دست هلات روشتن خوین لسر بنچاف کرن و رشکوژی دانین جبو آرمان جا خواه جبلاف کرنا ترسه پیک بینه. چه کسی کو مافن خواه بخوازه و بیقر کرن بطایبتی کسایتن ین نافداری کوان لجم خلقه هنه. برهنده رشکوژی دبا یک چروسینن توله لسر ترسه و خلق بزوره دهووجه کورا پرینه بکن او نوکی که توماس مورد بیجه آلاوکی جه آلاوین هنرا فرمانداریه او دستککی جبو درخستنا ولاتین آسایی جه زحمتین جنگی و ین کو ریبرن وان لسر و برپرس بون. رشکوژی دبا دستکا رکبریا پیلا هیزا جماوری بدجمناتی بونه هست با دما دست هلات روناک بیرن خود کجه
و اف تشت زنگلا داویاوی دست هلاته بدمیرا رشکوژیا سیاسی هنگامه درونی لجم خلک داد مزرینه با آوائه کی جبو برزبونا هیزا دج و با آرمانج ما دخبته تا بکوه دوسا دست هلاته هیی برهنده چندین رشکوژی وکی وگو هستنه که لقوناخه که مترسیدار تیدا نه آرامی و جنگ درست به و او مینا نیشانه که جوگو هستنا دست هلاتی جبر کوروه قوناخه به تمامی دو هیره لگلوه رشکوژی دبه دیارده که درندی دگهینه کاشکرنا پیلن هرس و طوله یه با آوای خواه دست هلاتا هی لسر درین رودانه که موویکی داتینه برهنده رشکوژی گوهرتنا بدخوازیه تاکو ببه راگه و بیردوزیه که دناف خلق و جوانان دا بتایبت و لستر دکه او یک جمرا افقاسیا و ایرانیا گیانی دیار دکه یعنی که هیزن رشکوژیان وینا لگل خواه پار بکربون جبو ویران کرنا تیکلین سازی کرد و بجی کرنا ترس و هرسه مینا تو سدمان جه آوان تیا گشتی را دست هلاتا نتوی مزنایی و هونیجاندن بخونن عربون یکبون و سردستی بلاف کرد هر وها بنیاد کرنا اسلام سیاسی و روا کرنا رشکوژی و بنچاف کرنه و دست بر کرناوی جئوله کی دست هلاتی خدان برمایه کی دیروکی و راستین و جواکان هشتبو بدمیرا خوبه ببینن جبر برجواندیا گهداناوی جویجه هنر و رابریان تام برواجیوه که شرکی دجوا درست کرو بو لهمبر میدان بدوبون رامان و هنره وان تشتان هاتو بون پاش گوه کرن و دو سوان هشمندیا صالح گیری ین بینا جماور تیک برن هاتو بو بجی کرن جبو بین بلاف کرن و رولن زانیارن و بین گنو کرن تاوان بهیله دزیندانان دا ندیار بوی بن آن او زانیار جوان را دستگیر بن دیار کرنا هفریزی کرنا زانیاری جوی پفخستنه مینا نیشانه کی دیاره لسر زحمتیا بویره او جیان کرنا وینا جبر کو گل تجاری نابه کره کاره کی لجم بجارده کی دستهلاتی بوی سردست ما اگر فرماندار نبه لجم گل کره کاره کی جبر وی ترس دبه مینا افیونه کی هیی دناو برا فرماندار و فرمان برنا جبر همی فیری وی بونه تا سینور یک او رجیم دانی بو رزی ببه به صدما هاربونا ترس و سرتیه و پربونا ستمکاری و گندلیان تا هر تشتێکی بەدەو وەیران ببە ji ber ku bîngeha mayîna milhûriyê tevî ku li ser vê gotin ku ew jêdera aramî û ewlehiyê ye û bijardeyên hûrbûyî bi hecandina xwe heta demekê celew bike lê ew nizane ku ew celew kirin li hember hatina bavlîsoka mezintirîn bêsûd e. ji vir rastiya girtinheviya desthilatî li ser berjewandiya mirovê aştiyane xuya dibe. Ji cêgeh û birêya xweristiya hatinrêza wî û rêya têgihiştina wî ji tiştê ku di jiyana wî de diqewime. Ji binpêkirin
و دربازکردن yên li hember wî durist dibin û ew bi vî awayî li ser misûger e û wê zorengê bijî bin siha sîstemeke totalîter netewî bi hebûna civakeke pirreng ji pêk hate û şaristanî mûkûr nabe ji ber vê serkûtkirin û reşkûjiyê destikekin ji bo gerentiya serdestbûnê ne. Ji ber vê civaka serdbûnê hatibû afirandin û ew ji pêwîstiyên hebûna desthilata netew îslamî û di aynî demê de nîşanekî ji rûxandina wê ye. Berhinde karanîna nasnama netewî bîngeheke ji hilweşandina hatinrêzan e. Mîna derbasbûna di talîzoka hingemiyeke bêdawî bandora xwe li dewlet û li kêleka wê dike. Di ber rewşa Sûriyê ji 2011 ve teqînek bijardî diyar kir. Di hundirê wê desthilatekî rizî navê wê dijberî berhem dabû û mîna wê desthilatê bi rengê xwe rizî diyar bû. Bi gel û alîgirên xwe re ji devê rûparta ragehî axivî. Hejmendiya desthilatiya heyî parast bû. Bi şerê xwe li hember netew û kêmnetewan ji derveyî bergê xwe erebî derneketibû û ev rikberî xwe bi hevkariyeke herêmî bi çek kiribû. Dewsa desthilatiya cîgirbûyî. Em zorengê desthilatî dibînin li gel hevkariyeke hevbeş di navbera wana da ew nûjenkirina hişmendiya netewperest bi moreke îslamî tarî ramanekî bi kîn li hember filetiya Ewropî rahiştibû. Ew bi navê cengên dîrokî û mîna dirêjiyekê jêra talan û kuştinê dikirin ku min li Rojavayê Bakurê Sûrî bibin di çarçovê her du kevanan û civakê parçekirin ji bo armancên xwe ji rewakirina teror û hingemiyê pêk bînin û li desthilatiyê bimînin. Ji ber vê em bersivdan û kargerîkirina azarkirinê li girtîgehan dibînin. Diyardeyekî desthilatî ye ji wêrankirina derûniya civakî ve û ajotuna wê li hingemî û nemanê. Herwiha hiştina tirs bibe nanê civakên serkûtbûyî, birêya girtinheviya bijardî, yê bedkarî û derdên xwe di nav bijardeyên civakê de aşkere dike, birêya lîstina li ser têla hûbebûn an netewbûnê. Ev hemî bûne sedem ji hilweşîna bîngehên hevjiyana aştiyane di nav civakan de û pêwîstiyên wê bi derbasbûna demê ve hatibûne hundakirin û desthilatiyeke sexte hatibû damezrandin. Li gel wê take kes bi slogan û xewnên mezin û vala ve hatibû niqûçandin. Mîna xewnên yeksaniyê di nav qatan da û herwiha yekbûna welatê mezin û bi navkirina çi kesê ku ji derveyî Sûrûda netewî û hatinrêza partîtîva fîxan bide ajanekî ye, divê were ji nav birin li gel hunerbaziya bireşkûjiyê ve û mehvkirina taybetiyên şaristanî û helandina wê di çarçova pişaftina nijadî de. Ev take kesan hîştibûne di rewşeke ji koçberî û pepokiyê de. Xelkê birêve biribû ji dubarekirina duruşmên vala. Herwiha diyardeya qutbûna civakê ji demê niha cîgir bû.
و هروسا قطبونا ویجه گهش پیدان و پیشوه چونه با برهنده دستهلاتا بیردوزی آنتوی برز بو مینا دریجیه که جبر مایا تالانان و دا قرطاندنا اردان و کارگیری کرنا پرکرنا روشنبری و سیاسی بریا پاشه خستنا کاربینیا میجی بریا دانینا خط و قدخیان و هر وها هشبر کرنا جماوران بخونن یک بونه و بناف کرنا کم نتاوان مینا نخوشی ده هندره دستهلات دا بلاف دبن و دبنه کلمکی لپیش پیک آنینا خونه لگور پسندان آوان هروها راوستاندنا در روی پیشوروتیا کوکی آکو روپارتا اسلامی تندروی اشتبو ببه ناوروکا هری سرد و بسهاو و یه تیب کارانین تا بکوه دوسا سردما دستهلاتیا نتوی وسا او بهانه که دیتن جبو مایینا خوا و روجبونا کفلته که جوان کریتر برنگه کی آشکره بریا اولا تندرو ستمکاریا خوا لهم بروان بردوام بکن جبر و پیروزبونا دقا اولی جی پیروزبونا هولدانا دستهلاتی درته به سر دستبونا خوا لسر روان و چیجا خلقه جبر و زحمت دبا که او برما به بن کفتی کرن جویت کلیا جیویتی دنا برا اول و دستهلاتی دا بروی بدوی هیا بدیتنا بردیله که جوی حل کرنه جی کشیا و گوهستنا دموکراسی یا راستین و لسر رابونا زانیاری جیگر و گشکرنا تاگه کسان برنگ کی هشمندی بریا وقتاندنا باوری جی دولت و سازیان و خستناوی ده چارچو ویا هناسه دا و بیردوزیا نتوی آتو تلیتر لسر شوپا پیشین خامشین ین کو دارا اول و دقا پیروز راهشت بون جبو بریا هر دوکان خوینا هینکان برجینن ولاتان هاتو بونا پرهوری کرن و گل کردستانی جمافن خوین لسر ارده زمان تایبتی بون آکو به دولت واته ناس کرن هاتو بو بے پار کرن بروی ام برچی بون بے پار بون جه نتوی مینا دستکه که برگریه لهمبر دستهلاتن ین نتو بونه مینا روشک ایریشکر هوش بداتی هلکشاندی کارانین ارمان جوان کوک و نیشانن ین گلکی جیا دن و زمانکی جیا دن جدا دکه بن پی بکن و لور دوی ام لسر باندورا آلوزی جیهانی و سیاسی لسر سروشت جواک رامان باوری و گوهرتن وینا بپرسن هروها باندورا وی گرتن هفیه لسر رژیما وی آرامانی و بیردوزی هواین ملهوری و زورکاریه جورین زوربازی و سرکوت کرنه برهمدان جه انجام وی را پرینن گلک درکتن لدور رین بدست خستنا ماف تفدگریان و شر ماف پشتینک دیروکی جیرا دبو پشتگر بیردوزی نوجن وینا جوان و سر راست کن بوا تایک دن آلوزین هریمی و ناف دولتی روکی نو جه اردنگاریه که نو جه اردنگاریه که نه جه اردنگاریه که نه هف جسنی بوی دیار کر ده چارچوبا گلن ین جنوبا جبن دست بون دست هلاتا ناوندی یا گلن پراتی در کتن بروی شر ماف نروائیا و تیگه و
و روروکا وê bi demê re aşkere kiribû. Mîna destikekê ji bo rawabûnekî rewiştî û nirxî ji serdestbûna desthilatî re diyar bû. Li ser bîngeha sawêrkirina cemaweran û xapandina wan bi dirûşman û hêzên desthilatî ve. û hêzên desthilatî vê yekê birêva birin. Yên ku mezin û binyar dibûn û li ser binemayên bangeşiya derûnî xwejiyankirin dan, birêya dîroka apala xwe li ser ezmûnên cengên yên li ser berferehbûn çîgirbûne dabû, ji bo berjewendiya vekişîn û berferehbûna aliyê beramber û hatinhevê wê. Piştre ew hatin rêz ji artêşkirinê re diyar bû. Ew di siruştiya xwe de gerentiyeke ji berdewambûna cengên yên li ser qirkirinê cîgir bûne. Li ser binema malgirtina erdnîgarî, çand û pêşerojê. Bi vî rengî ew bawermend bûn êzing ji cengên ku rûyê gewretir ji cîhanê nixuman dibû. Bi gelên bazdayî yên bêwelat hatin aşkerekirin. Ji ber vê yekê em du zorengên rastîn û qayîm jî nîvê dîrokê dibînin. Di navbera çandên xwîn û serdestbûnê de û hêzên şaristanî têkelbûyî karîbûn bermayê zanyaran têkel bikin. Li hemî hebûnê binseha cîhangeriyeke rewşenbîrî, qerpolî, rastiya xwe ji têgeha pêkvejiyan, dostanî û hevberîna zanyariyan werdigire. Ji ber vê çêdibe ku em bi serketina hevjiyana beşdarîbûyî ya dadmend di nav gelan de pêşbîn bibin li gor bîngehên hemwelatiya naverokî li ser hesabê vekişîna hişmendiya wê de kar. Sedem ji ber ku ew qurbanî û pîşekarên xwe hînbûnên serd û bi êş dabûn. Bi serdemên cengên olî û pîroz û her du cengên cîhanî li Ewropayê diyar dibe. Dawiya wê ew cenga gerdûnî bi sernavê şoreşên buhara Erebî bû. Veqetandina Kurdistanî ji ziman û çanda wî ve ew cîgirkirina parçebûna welatê wî ye birêya hişaftina wî bi Erebbûn, Turanîbûn û Farisîbûnê ve. Ez li vir behsa nasnameyekê dikim ku dikare xwe bide diyarkirin. Binsiha hengemeya desthilatê dikare hatin rêza xwe ji welatê xwe re nû bike. Her wiha vegerandina jiyanê ji deverê xweyê rastîn re. Tevî ku wek hevî di mav û erkan de wê tiştekî dûr be binsiha peyketina desthilatên nû dijberî ji bo parvekirina desthilata ya ku bi rûxandinê ve hatiye gifdan. Dijberî hewl dide bibe cîgirekî ji rejîma sertbûn û dûrkariyê ta ku rewşekî duruşma wê hingeme û parçekirin da mezrîne. û nedeyarbûna pirrengiya rewşenbîrî û bêvînkirina rolên bijardeyan û ciyawazbûna wan ji hevdû ve mîna ragihandina cengekî bêhûdeyî ye li ser civaka rojhilatnavînî bigîştî cengekî li hember vînan e rêzin piraliyê xwar dike. Ji ber vê armanca çi rabûnekî gelerî an raperînekî cemawerî ew afirandina civaka xweşiyê ye û bîngeha vê xweşiyê pala xwe dide li ser rizgarkirina vînan ji cûreyên kûletiya nerm e. Ya ku
دستهلاتا سرکوتگر بریا بکار آنیناوان جبو گرتنا دو و بدو کتنا لپی خودین نرینه. چاوا مروف و گریکید کاره در باس بکه. یا کو رژیما دستهلاتی وینا دبینه گرانتیه کی جبو لدستهلات بمینه و آواهی گندلی و ستمکاری احساس بکه. جبر او به سروک نیشان و خداوندی آوی راستی گفا رو خاندن ایتی. چما جیهانا سیویل بویی به سرکت بو برو خاندنا کسین ین ببون سدم جزیان دیتنا و بریا ملهوریا تکریبری. جبکو اوروپا گلک تالی چیش کربو. موسولینی، فرانکو، هتلر و جه کسین هاتو بون و دست خواه لسر آزادی و خوشی دانی بون و چه کسی لهمبر وان راوستیان به حسن و ایگر هاتو بون تک برن لیل روش هلاتا ناوین روی خواهی کرید برنگ و پرگالن جور بجور دیار لبو. و بجماور را لهمبر و تشتکی ناکن و جماور لهمبر و تشتکی ناکن جبلی چپک لیدانه حتی پلیکی دین لفو لباتن سروک دشوپینن یه او مینا دریجیه کی تیوقراتیکه جتوریا مروف خدا آن پیخنبره یه بدر هزان سرتاج بویه.